أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فحيكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Panilew pasal tomboy dukdende magwani-wani si antarade. Manjari insambong tuo mag-ittipak magdarambuwa mi ulama sin agama Islam bu'ne hukumannen hukuman jina hatinen katawhan bine hukuman jinahin yuk ne bakas talasay webde tuo si website inin ikaruwe inalenan bang si bahasa Arab yen iliwat bang lella pagkasi magkasi bu'ne bang dende magpagkasi dende ginilalwede si haq hatinen dende ngabayaan dende sarta mag-usa atawakan magwani-wani magpahap parasahan parahal taggahan sara sin hukuman Allah subhanahu wa ta'ala in hukuman ne inin hukuman jina haram apu-apu. Magparman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran ni maha mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Ata'tuna az-zakrana minal alamin wa tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun aadun. Parmansin Allah subhanahu wa ta'ala magkulang maglabi in maknanin ine tek kakaam ngusal pagkasibilella duklella amban kemon si alam inin sarta kinaipatan webi atawakan taikutan bi iye ne pinapanjari Allahu ta'ala halal si kaam para si kaamin amban me kaandahan bi kaam na iyan me manusia sinobrahan bine atawakan ginantian webi mahalalin tuju mi kaharaman. Kung tinaiku si agama Islam magsabda in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si hadisne qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sihaqun nisa'i bainahunna zina. Magsabda in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yene pag-usa atawakan pagwani-wani si antara me kadendehan tomboy dukdende lella dukdende tabistadu tabilangan iye jina hatinen haram apu-apu. May umat Islam magsukul si matilaw inin duk magsukul si makakalaihin kami hadja manulat iyan sa sara amban Allah subhanahu wa ta'ala. Kissa pamintangan kauman Nabi Lut inulanan batu duk bulak panas maka eggas panismenin duk ajab siye jinari wede para kalaian tomboy duk dende sali do taga bibingka
duklella sali do taga kohe haram in hukuman na iyan. May pong tinay ko si aga mga Islam, dambua kisa pamintang-mintangan tibi iyene jinari we me dunya iyene lella duklella dende dukdende. Kisa si Amerika sakay jinari we de makajari lillahin maganda lillah dukdendehin damikian tek kahep magtuwi Katrina duk sadipe me baliw basag me ginisan ne hekkape billa ay amban azab na tek kasisi. Damikian duisab si Pilipinas ninged duisab me Yahudi duk me Nasrani sila hatte. Jinari du isab sarta magkawin ga do teggel tekka do isab si ondoy magpanen pehek kasiye magginisan magbayuan azab amban Allah subhanahu wa ta'ala siya iyan amban me kakahinang dila at tagkasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Duksadi pelahat sinduwe tekkahan azab wi Allah subhanahu wa ta'ala. Concentrate din me tourist area si me Malaysia, Thailand gaane pinalampas wi Allah subhanahu wa ta'ala pinabuohan bala siye gana makakole nagga ne ru nga harang ne bu parahal miaadayahan atawa kaa lahat kesegan ne siye duk taga kawasepe wal du siye melog mata magsauk-sauk pisak lumade na inin me tuan me dayang si parakala tomboy duk tomboy dende duk dende lella duk lella haram teed in hukuman nentu nabang pagtaabot si elaw kiyamat wan me dayang inhinang iyan siya iyan tinape dilem naraka api jahannam sinesekan inigas inajab bi Allah subhanahu wa ta'ala wal iyazu billah. Magpatalibon kita di amban me kakahinang inedende duk dende lella duk lella hekkane me makahinang kwe ito na inin panilaw dambua pong tinaitebi kalasahan murah-murahan makaedlo kita bi pangadjian tuo si panilaw na inin sarta inin injawabnen murah-murahan pinagbarakat wi Allah subhanahu wa ta'ala duk murah-murahan sine-sine makabassane duk makakalene bang main hinidayatan wi Allah subhanahu wa ta'ala duk sine-sine makahinangne panagnaan amban takalene si elaw inin subay pagtaubatan ni si Allah subhanahu wa ta'ala maid ko si kaam salam tahiyya ahlul jannah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.